Tarte hau Tolosako udalak babesten du. Bueno, arratsalde on denori, ja ordua pasatxo da. Ibai Iriartek ezin du etorri, beraz, beste danak hemen gaudenez, Begoña nahi duzunean, hasingo gara. Bai, bale. Hau, bai gainean utzi dazue gerorako, ez? Pentsatzen dut, bale. Bueno, arratsaldeon. A ber, egoiko osoko bilkura, eta lehenengo puntua da, bi akta onartzea, ondorengo aktak onartzea. 2018ko abenduaren 4ko ohiko osoko bilkurakoa, eta gero 2018ko abenduaren 10ko aparteko osoko bilkurako akta. Hau batez? Bai? Bale. Txaronez, bale. Ados. Bale. Bigarrengo puntua, onartzea obra lantaldeko udal langileen lan baldintzen erregularizazioa eta lanpostu zerrendaren aldaketa. Hemen zuzenketatxo bat egin behar da, Zeren hemen agertzen da, lehenengo orrialdean azkeneko paragrafoan agertzen da, aipatu langileek lanaldiz kanpo lan egiten duten ekintzen zerrenda. Ez da lanaldiz kanpo, da ohiko ordutegiz kanpo. Lanaldiaren barruan, 1582 orduen barruan, baino ohiko ordutegiz kanpo. Bai, bueno, aurreko urtean, brigadako lantaldeko ohizko kanpoko orduen azterketa bat egiten hasi ginean, kontutan izan da, brigadako langileen lan ordutegia dala astelehenetik ostiralea, goizeko 7 ordu biak arte, honetaz gain egutegian jasota zeuden 3 azoka berezi, orain arte, eta larun batean 10 ordu lan egiten zuten. Bueno, hemendik kanpora egiten zian beste hainbat ekintza, lanaldiz kanpoko aparteko orduen bidez egiten ziren, egutegian aurrikusiak ez zeudelako eta udal hitzarmenak esaten duenaren arabera, hauek denboran disfrutatu beharko lirateke, naiz eta orain arte hauek dirutan ordaintzen ziren. Bueno, hori ikusita, eskatu genion departamentu guztiei zerrendatzea langileekin lanaldiz kanpo lan egiten duten ekintzak, lanaldiz kanpo ez, Begoñak esan du bezala, ohiko ordutegitik kanpo egiten zituzten ekintzak, jakiteko zehazki zeintzen egoera. Eta hortik ondorioztatu zien, urtean zehar bataz beste 625 ordu sartzen zirela. Bueno, kontutan izan da gainera, hartutako lantaldeen 10 langileak, badago beste langile bat larun bateko azokan lan egiten duna, baina horren kontratua berariazko da azokarako eta hori beste modu batera egin beharko da, hau da, hemengo gaur diktaminean sartzen diren langileak 10 langileak dira, proposamen honetan, larun batan lan egiten langile bakoitzak 82,5 ordu urtean sartu beharko dituzte bataz beste prestutasunan kontzeptuan, udalak dituen zerbitzu guztiei aurre egiteko. Egin dira brigadako lantaldearekin bilera ezberdinak, urrian, azaroan eta abenduko hilabetetan, pixka bat oinarriak ezartzeko taldearen lan baldintzak eta prestutasuna zein izan beharko litzateken. Adostutako oinarri horiek izan dira alde batetik, ohiko lan saiotik kanpoko orduen kopurua, 82 ordu eta 15 minutu izango dira langile bakoitzeko, beti ere kontutan izan da urteko ordu kopurua 1582 direla. Langile kopurua leheno aipatu duten bezala 10, egutegia ere zehaztu da, lanaldiz kanpoko langile bakoitzak jardun behar dituen egunak eta orduak zehaztuz, eta azkenik prestutasunagatik osagarria 8%an ezarri da. Prestutasuneko osagarri hori behin-behineko izaera onartzea proposatzen da, berez lanpostuen balorazio bat egin beharko litzatekelako, bakizuen bezala akordatu gendun funtzioen azterketa bat egitea udaleko
plana onartu gendunean, eta gero datorren legealdian, kasua balitz, lanpostuen balorazia, bigarren fase horretan, funtzioan azterketa egiten den horretan, prestutasunagatik portzentai hori gainbegiratu inbarko litzateke. Naiz eta oraingoan, uneko 8 hortan adostu. Prozedurari dagokionez, giza baliabide eta udal antolukuntza batzordetik pasada diktamena, udalbatzak onartu ondoren, Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu beharko da 15 lan egunetako epean, informazio publikoan jarriz, eta alegaziorik ezpalego onartutzat joko da behin betiko izaeraz. Beraz, irizpenan proposatzen dena da udaleko lanpostuen zerrendaren aldaketa onartzea, lanpostuen zerrenda berez aldatu egin behar delako aldaketa hauek gauzatu alizateko, bigarrenak aldaketa honi aurre egiteko 22.901,47 eurotako gastua onartzea, eta hirugarrenik akordioa lehen aipatu bezala Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea. Ez dakit, Cristian? Ez, bozketara pasako. Orduan, aldeko botuak hau batez onartu da. Hirugarrena, udaleko izapideen eskuliburua onartzea. 2017 urtean ekin genion Tolosako udalean izapide tramiten eskuliburuan katalogoa idazteari, 2018 urtean udate herritarren arreta zerbitzuare berregituratzeko prozesuari abiarazi genduen, helburu jakin batekin, helburua zen administrazioko prozedurak berrikustea, arrazionalizatzea eta baita ere erraztea, herritarren arreta zerbitzu integrala diseinatzeko eta antolatzeko, ez? Azken finean, herritarren eta udalaren arteko komunikazioa eta harremana errezagoa izan zedin. Departamento ezberdinak administrazio prozedura guztiak berrikusi dituzte, arrazionalizatu eta errazteko irizpideak jarri, eta baita ere pasadira euskera eta berdintasun saileko teknikariak testu horiek aztertu eta zuzendu egin dituzte. Dagoeneko Tolosako web orrian, Tolosako udalaren udal zerbitzu telematikoak atari horretan, modu elektronikoan jasotzen da, era antolatu eta sistematikoan administrazio izapide guztien funtsezko informazioa. Besteak beste, edukia jaso behar du, izapideak jaso behar duten edukia da prozedura bakoitzaren esanahia, nork eska dezakeen, aurkeztu beharreko dokumentazioa, zer bitartekoren bidez izapideatu daitekeen, presentziala, telematikoa eta bar, bete behar ekonomikoak alakorik izan ezkero, izapidetzeko epea eta isiltasun administratiboaren ondorioa, zein den araudia, eskaera jaso ondoren jarraitu behar den prozedura, bete beharreko dokumentu ereduak alakorik izan ezkero, organo ebazlea zein dan, izapidetzeko ardura duen udalsaila eta baita ere argibideak barne erabilerako. Izapiden eskuliburu hau kudeatzeko IDFEren tresna informatiko bat erabili da, Zerbikat izena duena. Tresna honek izapidek estandarizatzea eta sistematizatzea ahalbidatu du eta baita ere etorkizunan prozedura horiek etengabe egunaratzea ahalbideratuko digu. Zeintzuk diran helburuak Tolosako udalaren ezagutza dokumentatu eta erregistratu alde batetik, baita ere herritarren arreta zerbitzuaren kalitatea hobetzea, lan egiteko moduak estandarizatzea eta normalizatzea, zerbitzu publikoetan kudeaketa eraginkorragoa eta kalitatezkoa lortzea, udal kudeaketaren gardentasunari laguntzea, kalitatearen eta etengabeko hobekuntzaren kultura sartzea antolakuntzan, antolakuntzako personen parte hartzea eta taldelana sustatzea eta baita ere prozeduraren kudeaketan administrazio elektronikorako transizioan laguntzea. Proiektua egikaritzeko garailean aintzat hartu dira Tolosak bezala beste prozedura eskuliburua landu duten beste udal batzuen ekarpenak. Azkenik, garrantzitsua azpimarratzea eskuliburua ez dela behin betiko agiri bat, estandarra, baizik eta etengabe egokitzen joan behar dela, izaten diran lege aldaketei eta baita ere udalaren beraren antolaketa aldaketei. Berez, irizpenan jasotzen da onartzea Tolosako udaleko administrazio izapiden eskuliburua, lehenago aipatu dituten kontuak jasoz, bigarrenik izapiden eskuliburua etengabe egunaratzea, hirugarrenean
aipatzen da, izaera tekniko-politikoko lantalde bat sortzea, administrazio prozedura bakoitzaren fitxa bakoitza berrikusteko eta eguneratua mantentzeko funtzio nagusia izango duena, horretarako proposatzen da gutxienez urtean behin elkartzea taldea, herritarrari iristen zaion informazioa unibokoa, ofiziala eta indarrean dagoena dela bermatzeko. Lantalde hori osatuko luke koordinatzaile politikoa, alkatea edo hark izendatzen duen zinegotzia, koordinatzaile juridikoa, kontu hartzailea eta udala idazkaria, koordinatzaile informatikoa, izapideen espedienteen administrarikoa eta azkenen departamentu bakoitzeko arduradun bat. Laugarrenean, lantaldearen funtzionamendurako ondoko irizpideak onartzea. Bat, sail bakoitzak izendatu behar du erreferente bat udaterekin harremana izateko, eta saileko erreferenteak besteak beste arduratuko da eskuliburuan sartutako aldaketen berri ematea udateri. Era berean, sail bakoitzako arduradunak bere gain hartuko du saileko izapideen informazioa zerbikat aplikazio informatikoan etengabe eguneratzeko zeregin hori. Eta hirugarrenik, indarreko prozeduren eskuliburua beti izango da zerbikat aplikazio informatikoaren argitaratuta dagoena. Bosgarrenean, Tolosako udalaren prozeduran eskuliburua udalaren egoitza elektronikoan eguneratuta argitaratuta edukitzea, eta azkenik, seigarrena, ebazpena web orrian argitaratzea eta ahalik eta gehien zabaltzea. Diktamen hau ere, giza baliabide eta barne antolakuntza batzorde informatikoan onartu zen premiazko izaeraz, hau batez, eta hori da planteatzen dena. Zagik, Kristian, zuek? Orduan bozketara pasako. Aldeko botuak, hau batez onartu da. Vale. A ber, urrengo puntua, bosgarrena, onartzea, ez barkau, laugarrena, bai. Onartzea hizkuntza politika eta hezkuntza departamentuko buruaren lanpostuko titulazioa eta beraz administrazio eskalaren aldaketa. 2018ko abenduaren 10ean onartu genuen Tolosako udaliko udalbatza honetan 2018ko lanpostuen zerrenda. Hoien artean, Euskara eta Hezkuntza Departamentuko arduradunaren lanpostua zegoen eta lanpostu hori lanposturako sarbide titulu gisa Euskal Filologia lizentzia ezarrita dago. Orain, proposatzen dana da Euskara eta Hezkuntza Departamentuko buruaren lanpostua betetzeko baldintzak aldatzea eta sarbide titulua mugatu gabe, lizentziatura, gradua, doktoretza edo ingenieritzako tituluetara irekia utziz. Orduan, euskara batzordetik pasatzen baita ere, hau batez onartutakoa, Kristian? Iñaki. Piskat, herritarrei jakinarazteko, igual baten pentsatzak euskal filologia, euskara saileko buru izatea normala, ez? Baina kontuetan izan behar da udaletxean saileko ardura daukala, kudeaketa ardura daukala. Ez dela jakintza kudeaketa. Eta kudeaketa ardurako printzipioz titulo universitario duen edozein lizentziatu balio lezake. Eta ez mugatzea, nolabait aukera zabaltze ditu eta egoki badaz euskal filologoa daki, filologiaz ez kudeaketaz printzipioz. Bueno, aldeko botuak, hau batez onartu da. Bosgarren puntua, onartzea kontratazio kontratazioko mahai iraunkorraren osaera. Bai, dakizuten bezala, kontratazio legea aldatu da urten, eta orduan pixka bat kontratazio maila osakera hortan legera etortzen gera proposamen honekin, ez? Kontratazio mahai iraunkor bat osatzea proposatzen da. Honen ezaugarri nagusiak dira alde batetik kontratazio mahaiko burua korporazioko kide bat edo funtzionario bat izan liteke. Derrigorrean mahaiko kideak izango dira idazkaria alde batetik aholkularitza juridikoa emateko, edo bestetik baita ere kontu hartzailea, ekonomia eta aurrekontua kontrolatzeko eginkizuna duena. Gainantzeko kideek kontratazio organoak aukeratzen ditu, funtzionarioen, lan kontratuen langileen edo zinegotzien artean.
Kontratazio maila osatua izan behar da gutxienez 3 kideekin, eta dakizuen bezala, hautetsiak ezin dira mailaren herena, ezin dute mailaren heren hori gainditu. Mahaiko idazkaria izango da korporazioko funtzionario bat, eta behin-behineko langileek ezingo dute ez maila osatu, ez da eskaintzak baloratzeko txostenak egin. Bitarteko funtzionarioek mahaien parte hartu ahalko dute soilik behar bezalako gaikuntza duen karrerako funtzionariorik ez dagoenean eta espedientean horixe egiaztatzen denean. Orduan, irizpidean proposatzen dena da kontratazio mahai iraunkor horren osaketan mahaikideak izatea titularrak alde batetik lehendakaria alkate udalburua, lehenengo bokala udalidazkaria, bigarrengo bokala udal kontu hartzailea eta mahaiko idazkaria botorik ez duena kontratazioko administrazio orokorreko teknikaria. Eta gero bakoitzak izango du bere ordezkoa. Cristian? Bozketara. Bai? Bai? Bai. Bozketa ja, bai? Bale. Aldeko botuak? Aho batez onartu da. Bueno, 6. puntua, alkatetzako dekretu hauen berri ematea. 2018ko abenduaren batetik 31-ara. 2018 barra, hor hemen dekretu zenbakia, 2203-tik, 2018 barra 2330-marrea, eta 330-marrea barkatu. Zerbait? Bale, orduan urrengoa, 7. puntua da mozio bat. Gipuzkoako suhiltzaileen zerbitzua indartzeko eta lanpostu berriak sortzeko eskaera. Hemen alternatiba bat aurkeztu dugu, adostua. Transakzionala. Transakzionala. Bale. Bitaldek, EAJ eta EH Bildu. Irakurriko dut. Kalitatezko suhiltzaile zerbitzua Tolosan. Gipuzkoako Foru Aldundiak suhiltzaileen zerbitzua modernizatzeko eta egonkortzeko Gipuzkoa 2030 bide orria finkatu du txosten batean. Gipuzkoa eta osatzen duten herriak asko aldatu dira azken hamarkadetan eta suhiltzaileen zerbitzuak ere izan du bere garapena. Errepideak, suteak, bizileku aldaketak, enpresen egoerak eta bar. Aldagai horiek guztia kontutan izan da, 80ko hamarkadatik indarrean zegoen zerbitzua berpentsatzea eta birmoldatzea derrigorrezko kontua zen. Lanketa hori guztia gauzatzeko ezinbestekoak izan dira datu estatistikoak, zerbitzuaren beraren bilakaera eta batez ere suhiltzaileen parte hartzea. Zerbitzu horrek duen garrantziaz jabetuta, beharrezkoa zen agente guztien parte hartzea diseinu eta garatu beharreko ekintzetan. Hori hala izan da, denen ideiak eta gogoetak izan dira kontutan eta orain dela gutxi, Gipuzkoako batzar nagusietan babestutako dokumentuak jasotzen ditu horiek guztiak. Gipuzkoa 2030 egitasmoak lurralde osoan suhiltzaileen zerbitzua hobetu eta eraginkorragoa egin du, ekintza eta ekimen guztiak finkatuta baitaude. Giza baliabide gehiago, eraikuntza egokiago eta inbertsio handiagoak ekarriko dizkio lurralde osoari bizilekua edozein dela ere. Proposamena bat. Tolosako osoko bilkurak bat egiten du suhiltzaileen zerbitzua hobetzeko burutu den Gipuzkoa 2030 dokumentuarekin. 2. Tolosako osoko bilkurak Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzen dio suhiltzaileen zerbitzuak udalerrian kalitatezkoa izaten jarraitu dezala eta aurrikusita dauden hobekuntza guztiak burutu ditzala. 3. Tolosako osoko bilkurak Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzen dio dokumentuan aurrikusita dagoen bezala giza baliabide gehiago jartzeko, hots 6 pertsona txandako, horretarako zerbitzuan adierazi diren lan eskaintza publiko berriak egitea ahalik eta azkarren. Bai, arratsaldeon guztioi. Gure ustez, udaletxeekin elkarrizketa bidez planifikazio egoki bat egitea da garrantzitsua. Batzuetan erabakiak hartu dira ondo esplikatu gabe, eta erabaki hori ekartzeko, lehenik eta behin bien arteko elkarrizketa egon behar du ez. Eta dauden beharrak ezagutzeko eta aurre egiteko. Eta horregatik, nire botoa abstentzio izango da. Bueno, atxaldeon, nik esan nahiko nuke hemen suhiltzaile batzu daudela eta, ez dakit nahiko balueke hitza hartu edo, ez dakit zen momentuetan egin daiteken.
Dena den, nik esatea eta gogoratzea batzar nagusitan plan hau onartuta daola, baina plan honekin batea ere bai onartuta daudela mozio batzuk bai, nun eskatzen zen lehenestea ere bai pertsonal faltari aurre egite hori. Guk honen aurretikan aurkeztuta genukan beste mozio bat nun eskaera nagusina zen ahalik eta azkarren edo aurten behintzat 58 lanpostu berri sortzea gaur egun daukaten egoerari aurre egiteko. Ulertzen dugu mozio hau adostasunez aurkeztea indar gehiago daukala Foru Aldundian horri bide emateko behintzat, baina gogoratu nahi degure bai, hoxe gutzako lehentasun handiena dela plan guzti hortan, naiz eta gauza asko kontutan eukitzen dian eta gauza asko adostu dian, lehentasuna daukana dela pertsonal faltari aurre egitea. Eta beharrezko ikusten degula 58 lanpostu berri horiek sortzea, gaur egun beraiek lanian dauden suhiltzaileek beak betetzen dituztelako bai momentuan gertatzen dian bajak ordezkatze hori eta baita aurrez ikusita dauden beste baja batzuk ere beraiek kubritu behar dituztelako, ez? Azken finean horrek erakusten duna da minimotan lanen nahi diala eta minimotatik gora igo egin behar dela. Hortikan planak aurre ikusten du txandako 6 suhiltzaile izan beharko luketela, 58 lanpostu horiek sortuko balia txandako 5 suhiltzaile izango liake eta minimo horietatik gora igoko liake. Suhiltzaileen foru zerbitzu eredua gaur egun indarrean dagoena oraindikan 1985 urtekoa da, erabat zaharkitua gelditu da eta ez dio erantzuten gaur egungo errealitateari, pixkat mozioan komentatzen zen bezala, ez? Eta horregatikan beharrezkoa zen orain batzar nagusietan hau batez onartutako plan hori, ezta? Modernizazio proposamen bat da eta aurre ikusten da plantillaren handitzea 22,5 batean, eta baita ere kokapenari erreferentzia egiten dio, inzidentzia bat gertatzen denean erantzunaren denborari begira kokapenak ere zerikusi handia daukalako, ez? Egitasmo hau, egia esan, naiz eta planarekin erabatanak adoseon, ezin da bapatean aurrera eraman. Eta hor daude, guk udaletxeko langileen egonkortzeko planean izan genitun legezko egoera berdinak, ez? Alde batetik, dakizuten bezala, estatuak markatzen du erreposizio tasa zein den, beste alde batetik, aldundiak beste giza baliabideen beharrak ere baditu, eta horiek ere kontutan izan behar ditu, gure udal plana, langileen udal plana egin genunean izan genuen egoera berdina, ez? Legealdi hontan OPE bat jarri zen martxa, lanpoltsa bat ere antolatu berri da, eta 2019-rako aurreikusita dago lan eskaintza publiko berria ateratzea, hori da asmoa behintzat, beti ere Madrilen aurrekontuak onartzen baldin badira, legezkoa dan bezala. Beraz hori, egitasmoarekin bat egiten dugu danak, egitasmo osoa ezin liteke batean garatu, gradualki izan behar du, baina bat egiten du txanda bakoitzeko 6 langileen behar horrekin. Bakarrik gogoratzea ez indarraitea ideia baten, ez? Badakigu plan guztia ezin dela bapaten aurrea eraman, baina beharrak zeintzuk dian lehenesteko garaien, guri iruditzen zaigula egokigoa dela lehenestea lanpostuen egokiera hoi edo zabaltze hoi, egiturak eta infrastrukturak eta obrak eta hoi inaurretikan, ez? Azken finean, oain behar bat eta karentzi bat baldin badao lanpostutan, hoi izatea lehen etxiko dana plan hori aurrera eramateko garaien.
Eta gero badakitze eztabaida honetatik kanpo gelditzen dela, baina aipatu gabe ez nun utzi nahi, Iñaki Gerategiren egoeran aurren gure babesa eskaini nahi diola bere lanea itzultzeko eskubide hortan. Bueno, bozkatu egingo dugu eta gero nahi baldin badezute hitzartzeko aukera izango duzute. Bueno, aldeko botuak. Hau batez, onartu da, honekin pentsatzen dut, barkatu, zu abstentzioa, bai, barkatu, Bale, lehen esan dezu baina. Hemengo visualizazioa ez da oso, lo único, horrekin, lehen aurkeztutakoa orduan bertan bera gelditzen da, bale? Bale. Digu, Jon, mikro. Barkatu nahi zunean, Bai. Bai. Atzaldeon guztiai, Borja naiz, ni Gipuzkoako zuhiltzailea naiz, nire lanpostua hemen Tolosan dago, eta, hemen etorrin geha lau zuhiltzaile, denok gaude hemen Tolosako parkean, Oriako parkean. Guk zuhiltzaile bezalak eskatzen nahi garena da, Plan 2030 hau kronograma bat. Guk behar duguna da jakitea noiz hasiko diren lehenengo pausoak ematen. Guk eskatzen ari garena da, lehenengo 58 zuhiltzaile, lehenengo 58 zuhiltzaile hori ia martxan jartzea, 5. zuhiltzaile bat egoteko talde bakoitzean. Ta zergatik, gu beti gaude lan egiten minimotan. Minimotan lan egitea zer esan nahi du. Edozein momentun, baja bat egonezkeo eta boltza ez baldin badago betetzeko, parke bat itxin leike. Orain dela pare bat aste, Legazpiko parkea itxin da. Gaur bidazoan, Irungo parkean, minimo baino gutxio da ere lan egiten. Hori zer esan nahi du. Guk Gipuzkoako zuhiltzailea gea. Onerako ez gaude hemen lan egiten bakarrik Oriako zonaldean. Guk juten gea mugitzen, esan nahi dut. Minimotan baldin bagaude, edo zer larrialdi gertatu ezkeo, gure taktika operatibak esan nahi du mugitu behar garela beste zonatara. Ordizira, Azpeiti aldea, edo zein lekutara. Eta guri bebai etortzen digute laguntzea. Minimotan egoten baldin bagea, gero eta parke gehiago mugitu behar dira. Adibidez, igande hontan, zuek jakiteko, Oiartzunen zute bat egon zan, eta 3 parke joan behar izan ginen. Oria, Tolosakok, Irungok eta Kostakok. Hori zer esan nahi du, zona guztia geratzen dela kubritu gabe. Ordizikok gertu dare, etorrin leike, baina minimotan, baino gehiago egongo bagina, 3 parke ez dira mugitu beharrik, parke gutxio mugituko ziren. Eta horregatikan guk eskatzen duguna da zuhiltzaile, 58 zuhiltzaile hori ja denorako hobea izango delako. Eta batez ere kronograma bat behar dugula. Eta Plan 2030 hori garatzeko hasi dezagun jendearekin, ez beste eraikuntza batekin. Eraikuntza bebai igual ondo egongo da, baina lehenengo pausoak zeintzuk izan behar dien guark argi daukagu, da pertsonala, minimotan baino gehiago lan egitea. Eskerrik asko. Bueno, urrengo puntua da 8. Lukas Ugarte Plaza Tolosarraren gorpuzkinak erorien aranatik herritaratzeko eskaeraren inguruko mozioa. 3 udaltaldeek aurkeztuta. Bai, mozio hau Peio Txabek irakurriko du. Arratsaldeon. Lukas Ugarte Plaza Tolosarren gorpuzkinak erorien aranatik herritaratzeko eskaeraren inguruko mozioa.
Lukas Ugarte plazaren oinordekoak honakoa jakinarazi nahi diote Tolosako udalari. Lukas Ugarte Plaza, hijo de Bonifacio Ugarte Echeverría y Beremunda Plaza Arana, nació el 7 de septiembre del 1914 junto a su hermano gemelo Gregorio, en Ordicia, Villafranca de Ordicia en aquel momento, donde el padre, Bonifacio, miquelete de la Diputación, estaba destinado. Al año siguiente, la familia Ugarte Plaza se trasladó a la villa de Tolosa, donde Bonifacio trabajó con cargo de sargento en la sección Caja de Ahorros provincial, hasta su muerte en 1934. Beremunda Plaza, natural de Aras, Nafarroa, ejercería como encargada maestra de costura en la conocida fábrica de toquillas Dusinague. Arraigados ya en Tolosa, la familia creció hasta llegar a ser 13 hermanos y hermanas, 2 de las cuales murieron a edad temprana, una de ellas antes de llegar a Tolosa. Lucas, una vez terminados sus estudios, trabajó como mecánico ajustador hasta 1935, año en que fue llamado a Quintas, para cumplir el servicio militar obligatorio y reclutado por el ejército español al cumplir sus 21 años. Así pues, su situación al estallar la guerra era de soldado en el ejército franquista, ya que las tropas que se alzaron en contra de la República se hicieron con la mayor parte del ejército y sus dispositivos. Y como miles de ciudadanos, Lucas murió en el frente de Levante el 23 de julio de 1938 por efecto de acción de guerra, según figura en su acta de defunción. Beremunda Plaza, madre de Lucas, nuestra abuela, con gran tesón y tras ardua tarea, logró traer los restos de su hijo para darles tierra en su querido pueblo de Tolosa. Hay constancia de su inhumación en el libro de actas del cementerio municipal de la villa de Tolosa con fecha del 7 de noviembre de 1939. Posteriormente hemos conocido, gracias a la información recabada por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que los restos de Lucas fueron exhumados para seguidamente ser trasladados al Valle de los Caídos, con fecha de 5 de julio de 1962, sin conocimiento por parte de la familia ni constancia documental en el Ayuntamiento de Tolosa. Los sobrinos de Lucas, descendientes directos de la familia Ugarte Plaza, así como su siguiente generación, somos conscientes del gran esfuerzo que realizó nuestra abuela Beremunda hasta conseguir que los restos de su hijo descansaran en paz en Tolosa. Pero pasados 23 años, esos restos fueron exhumados sin permiso. Por dignidad y respeto hacia nuestros mayores y para reparar acciones no acordes al espíritu de conciliación, verdad y reparación, hemos decidido presentar la petición y realizar las gestiones necesarias con el fin de conseguir que los restos de Lucas Ugarte Plaza vuelvan a reposar en Tolosa, de donde nunca debieron de salir. Puesto que era vecino de Tolosa y de su cementerio municipal se llevaron los restos, en nuestra opinión es de correcto proceder que el Ayuntamiento tome parte avalando y apoyando las actuaciones y cuestiones que surjan en el desarrollo del proceso, así como aclarar las circunstancias de los hechos acaecidos, depurando posibles responsabilidades de lo ocurrido. En este sentido, es intención nuestra enviar la petición de restitución a Tolosa de los restos de Lucas Ugarte a la Dirección General de Patrimonio Nacional, así como al Ministerio de Justicia del Gobierno de España, acompañada de la documentación exigida de la cual ya disponemos, junto con la posible y esperada decisión de apoyo del Ayuntamiento de Tolosa. Esperamos contar con la adhesión y apoyo del Ayuntamiento de Tolosa y solicitamos su participación en las cuestiones que surjan una vez realizada la petición al Ministerio de Justicia, así como a la Dirección General de Patrimonio Nacional dependiente del Ministerio de Presidencia. Los hermanos y hermanas de Lucas Ugarte Plaza han fallecido durante estos años, por lo que somos los y las sobrinas y los y las sobrinas nietas que a continuación nos presentamos las que realizamos la petición para que sus restos vuelvan a casa. Guzti honegatik, Tolosako udalak honako akordioa hartzen du. Akordioa, lehena. Laguntza ematea Lucas Ugarte Plazaren familiari Espainiako gobernuari egin dion eskaera dela eta udal hilerrira ekar ditzaten Lucas Ugarte Plazaren gorpuzkiak, zeinak erorien Aranera eraman baitzituen erregimen frankistak 1962ko uztailaren 5ean, familiak jakin gabe eta hartarako baimena eman gabe. Bigarrena. Erabaki hau bidaltzea Justizia Ministro Dolores Delgado García Andreari eta Memoria Historikoko zuzendari orokor Fernando Martínez Lópezi jakitun izan daitezen eta dagozkion ondorioetarako. Hirugarrena, baimena ematea Tolosako alkateari osoko bilkuraren akordio hau betetzeko beharrezkoak diren agiriak sina ditzan.
Bai, bueno, bere duintasuna, familiegan errespetua, erreparazioa, hori guztia lortu nahi dugu. Inongo baimenik gabe bere gorpuzkinak eroriaren aranera eraman zituzten eta orain lortuko dugu Tolosako hilerrira berriz bueltatzea. Mila esker. Bueno, sarri memoriaz hitz egiten dugu baita giza eskubideaz ere. Badirudi egun demokrazia batetan bizi garela eta zentzu horretan pertsona guztien eskubideak bermatuak daudela, baina ez da horrela. Espainiako estatuan ezen demokratizazio prozesu erreal bat eman, eta ezen eman frankismo garaian agintzen zuten berdinek sistema parlamentario baten bidez agintzen jarraitu zutelako. Horren erakusle dugu erorien arana, horren erakusle baita milaka plaza eta kalen izendegiak. Horren erakusle baita ere Audientzia Nazionala eta errege familia osoa. Gaurkoan, Tolosarra zen Lukas Ugarteren sendiari esker etorri da gaia mai gainera. Gaurkoan, familia baten memoria berreskuratu eta justiziaren bidean Tolosako udalak bere babesa eskainiko dio. Lukas zerbitzu militarra egiten ari zela bando frankistak alistatu arazi zuen eta sinesten ez zuen balore batzuk babestu behar izan zituen eta bidean hil zen. Hori gutxiez eta bere gorpua bere sorterritik erorien aranera eramana izan zen 1962an. Izugarria bizitzen utziez, eriotzara eraman eta gainera gorpua lapurtu. Gaur hemendik familiari babesa eskaintzen diogu, gaur hemendik justizia eskaintzen dugu eta ez Lukasentzako bakarrik. EH Bilduren ustez hemen bide berri bat irekitzen da eta gure ustez erorien aranean dauden tolosar guztiak berriz ere beraien sorterrian egon daitezen lanari ekin behar diogu, familiei bide hori egiten lagundu behar diegu. Eta horretarako Eusko Jaurlaritzari memoria historikoaren inguruko legea egin dezala eskatzen diogu, familiek kasu honetan Lukasenak harturiko lan guzti hau arintzeko. Esandakoa, gure ustez asko dago egiteko, benetako demokratizazio bat emateko. Bidean gure arbasoen, gure aurrekoen memoria, justizia eta erreparazioa gauzatzeko konpromisoa erakusten dugu. Bai, hainbat tolosarrek pairatu zituzten gerra zibilaren ondorioak, zoritxarrez tolosarrugarik behartuta gerrara joan behar izan duzuten eta hili gertatu ziren, eta familia honen kasuan, Lukas Ugarteren kasu honetan, horretzen amaitu bere naigabea, gorpuak ere ez zuen bakerik izan eta hilda ere trasladatua izan zen, ez? Mozio honekin duintasuna eskatzeragoaz, familiari bere babesa eta laguntza eskaintzera, lehen aipatu den bezala badaude horrelako egoeratan tolosar gehiago, beraz konpromisoa ere hartzen dugu zerrenda horri erreparatu eta oraindik Tolosan dauden senitarteko hoiekin harremanetan saiatzeko, familia honekin bezala beste familiekin ere bide berdina egiteko. Bozkatuko dugu eta lehen bezala gero familiakoak hemen dauden, ez zaituzte eta agurtu ongi etorriak emango izuet hitza bozkatu ondoren. Bozketa. Bueno, aldeko botuak, hau batez onartu da. Bueno, arratsalde on denoi, barkatu, emozioa pixkatere, eta katarroa bateratu dira momentu honetan. Zerbait idatzia ekarri dugu, zoi gure iritzia emateko, eta batez ere, familia osoari, hemen lau bakarri gaude, baina atzetik endauzkagu, zerrendan jarrita 14, gehi beste horren beste, arrapaladan etorri zaizkigula, gu ere bai, baina, idatzita dagoena esango dizuet. Eskerrik asko izango zuten pazientziengatik. Badegu familiako argazki oso eder bat, orain hemen erakutsi ezin deguna, baina horra saltzen dire, Ugarte plaza familia
osoa 1922 urte inguruan. Lehenagotik beste bi seme-alabak hilda ziren, oso txikia zirela. Eta hemen ja, 2015-etik aurrera, hemen bizitzen jarri zienian, 11 seme-alabak hemen bizi izan ziren. Orduan esan nahi dugu, Lukas ezala individuo bat izan, eta orain gatozela individuo baten zeak eskatzea baizik, eta individuo bat famili batean kokatuta zegoela, eta oso herrian sartuta zegoen familia bat. Noski, 11 seme-alaba izanik, eta denak langileak, are gehiago, aitona Mikeletea zan, baina amona Dusinage punto fabrikan zan enkargatua eta maistra, eta 24 jostunei eman zien titulazioa, beste gauzaz aparte. Eta orduan gainontzeko seme-alaba guztiak lana egiten zuten, hemen Tolosan. Eta orduan anai arreba guztien artean hasi zen Lukas ere. Eta Lukasek ere lan egin zuen, mekaniko ajustadore bezala, suposatzen dugu, hori ez daukago oso garbi, baina papelerarako makinaria konpontzen nahi ziela. Bueno, orain ja, hori sartuta, idatziari lotuko natzaio. Eta intro hau eta gero, lasai. Ez da oso luzea, baina nahi du irakurri bukerako atala, erderaz irakurriko dula, elkartuan senide guztiak ulertzeko, eta aurkeztu egun idatzia ere horregatik zegoen gazteleraz. Bai, hala da. Gu gea de la generación perdida para el euskera. Batzuk errekuperatu dugu, baina beste batzuk ez. Baina bidean daude oraindik. Bueno, Manua eta guk. Bueno, hemen gaude Juan Ramon Insausti Ugarte, nere Augar Ibarro Laburu, Kina Torra Sagasti Ugarte eta ni Carmelo Ugarte. Berriro joan zait. Ya. En la foto de la familia tomada hacia 1932 están serios. Era así como se hacía entonces. Pero el humor ha sido una constante vital en toda la familia. Les ayudó a asimilar todo lo que les sobrevino y supieron transmitírnoslo. Están ahí y también están aquí, en la foto, a este lado de la foto. Pues aunque ya todos quedaron al otro lado de la fotografía, los que les estamos mirando, los recordamos, los sentimos y les hacemos un regalo. Una pequeña reparación al hacer público en los libros de historia, en las redes sociales, me estoy emocionando, entre la gente de bien que quiere información veraz, la realidad constatada y difícilmente transmitida de lo que sufrieron nuestras familias en el contexto monstruoso de la guerra y posguerra del 36, y todo lo que conllevó durante décadas. Este regalo es también para nosotros. Al hacer memoria histórica, nos acercamos a los hechos, a las personas, a sus sentimientos, sensaciones y pensamientos que no han tenido un cauce de transmisión normalizado por muchas causas y por una que las engloba a todas, represión y miedo. Miedo a hablar públicamente de ello, pues la represión era tan grande que por afirmar creencias, deseos, opiniones divergentes de las del régimen, podrían ser nuevamente represaliados. Miedo personal al propio sufrimiento que supone revivir las situaciones dolorosas. Miedo a alentar los deseos de la siguiente generación para cambiar el estado de la sociedad y, por consiguiente, miedo al fracaso y, sobre todo, miedo a que la represión y sufrimiento se cebasen nuevamente en sus vástagos. Además de un intento de proteger nuestra inocencia, por no destruir en nosotros la esperanza en el ser humano, capaz de tantas crueldades y miserias en las guerras. Y sobre todo, no destruir la creencia en la validez de los valores inculcados por ellos. La cárcel es para los delincuentes, los gobiernos son elegidos en las urnas. Hay diferentes sensibilidades, hay diferentes nacionalidades. La cooperación es necesaria para bien gobernar. Gobiernos que respetan a la sociedad y trabajan para el bienestar social en democracia.
al mismo tiempo que nos dan pistas para analizar todos estos eran los ideales que nosotros nos querían transmitir y que yo creo que nos han transmitido. Al mismo tiempo que nos dan pistas para analizar los hechos y las situaciones de un modo holístico, desde la distancia en el tiempo, demasiada distancia en el silencio y la neblina que se nos ha impuesto durante tantos años. Escuchando, contando, leyendo, nos acercamos a la historia analizando la guerra desde este microcosmos que son las familias. Acercarnos a la historia de la guerra desde nuestra propia familia nos lleva a leer, a informarnos sobre ello, a querer dejar constancia de todo esto y aportar nuestro grano de arena. Y sobre todo nos lleva al conocimiento de lo que pasó en realidad para pedir la reparación de hechos que nunca debieron de ocurrir, como reivindicamos hoy con la petición de recuperación de los restos de Lucas en el Ayuntamiento de Tolosa ante la Corporación Municipal. Al hacer este modesto trabajo y ponerlo a disposición de mi familia de este lado de la foto, para información o recordatorio de quien así lo quiera, constato que estoy haciendo una pequeña reparación para los de allí, de la foto, y para los de aquí. Siento que se lo debíamos y que nos lo debíamos. Eskerrik asko. Bueno, mila esker zure hitzagatik ederrak izan dira. Emozionatu zea, baina emozionatu arazi gaituzu baita ere. Jarraituko dugu hizketan, gaiari jarraipena egiten. Bueno, aldeko botuak. Bozkatu dugu, bueno, pentsa zazu, que ya galdu naizela ja baita ere, osea que... Markatu, neri ere juntzait burua baita ere, beste gogorapen batzuetara baita ere, bai. Bueno, 9. puntua. Frankismoaren aurkako mobilizazioetan bere garaian parte hartu izanagatik, Tolosaldean torturatuak izan ziren herritarren aldeko elkartasuna adierazteko. Irakurriko dut mozioa, urtarrilaren 16an Tolosaldeko biktima torturatuen deklarazioen aurkezpena izan da Tolosako epaitegian. Elisabeten Osellas, Jokin Sarasola, Martin Jose Zabala, Juan Goñi, Jose Beristain eta Juan Arangoa, azken hau bere arreba Anparok egun hilik sufritutako torturen lekuko. Izan dira, Justizia Espainiarraren esku utziko dituztenak, Jesus Muñecas Aguilar kapitainak beste guardia zibilekin batera, garai haietan frankismoaren aurkako mobilizazioetan Tolosan, Donostian eta Zarautzen ari ziren milaka gazteei izu zitala sartzeko asmoekin egin zituzten ekimen kriminalen salaketak. Halaber, deklarazio egunean Tolosako epaitegiaren aurrean eguerdiko 11etatik aurrera udal honetako ordezkaritza duten alderdi guztien gure elkartasuna modu baketsuan adierazteko aukera izan genuen. Ebazpena, lehenengoa, Tolosako udalak biktima hauei eta beraien sendi guztiei bere elkartasuna adierazten diete, egia guztia ager eta justizia osoa egin dadin 40 urteko diktadurapean frankistek gizateriaren aurka egindako krimenagatik memoria osoa nahi badugu berreskuratu bakea eta elkarbizitza behar bezala bideratzeko. Bigarrena, halaber, kontutan izanik Gipuzkoako beste hainbat herritan gertatu zirela horrelako ekimen kriminalak, beste edozein epaitegitan biktima gehiago aurkeztu ditzaketen salaketekin edo kereilekin ere gure elkartasun irmoa adierazten diegu une honetatik, baita izan daitezkeen elkarretaratze eta adierazpen publiko baketsuekin ere. Helburuekin eginak izango baitira frankismoarekiko egia guztia eta justizia osoa aldarrikatzea. Gure elkartasun osoa adierazi nahi dugu, diktadura frankistak egindako gizateriaren aurkako krimenagatik egia justizia eta erreparazioa lortu arte. Bai, arratsaldeon berriro. Bueno, puntu hau aurrekoakin nahiko lotuta da, eta berre honek balio digun ditxosozko errelatoa eta hoi amakomunen jartze deun, eta gauza hauek gertatu ziela esateko, ez? Aurreko puntuan adierazi dugu moduan Espainiako demokratizazioa ezen inoiz benetakoa izan. Kromo aldaketa xume bat izan zen, dena berdin gelditu zedin, ezer aldatu gabe. Horren isla oraindik horrenbeste krimen, horrenbeste bortxa egin zituzten torturatzaile guzti horiek lasai asko daudela jakitea.
Hauetako asko gainera kondekoratuak izan dira, hauetako asko horrez jasoak dira oraindik egun. Argi dugu duela zenbait urte Argentinako kereilari babesa eman genion moduan, gaurkoan ere ibilbide berri honi gure babesa emango diogula. Ez dugulako onartuko inoiz torturatzaile hauen impunitatea mantentzea esanez preskribituta daudela. 1977ko amnistia legea ere aipatu izan dute maiz kasuak artxibatzeko. Tortura betidanik estatuak izua sortu eta autosalaketak lortzeko bidea izan da. Mina ematen digu oraindik orain, hau eman ez dela edota iraganeko gaia dela adierazten duten zenbait eragile politikoen azalpenak. Tortura herri honetako belaunaldi gehienek ezagutu dute. Muñekasen eskuti, Meliton, edota oraindik egun uniformea egunero jartzen duten funtzionarioen bidez, jasandakoak izan. Tortura kolore guztietako uniformadunek burutu dute gainera, izan urdin, berde zein gorri. Horregatik, sarri adieratzen moduan EH Bilduk torturatua izan den horrengatik gertu egongo gara eta nola ez baita gaurkoan mozio hau babesten ere. Bai, esan dena guzti horretaz gain, aipatu baita ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak iragarri duela akusazio gisa aurkeztuko dela Argentinako jurisdikzioan, abiarazitako prozedura horretan, diktadura frankistak burututako gizateriaren aurkako krimenagatik zigor erantzunkizunak eta beste edozein eratako erantzunkizunak argitzeko. Guk mozio honekin justizia izan ez duten herriko zein eskualdeko herritarrei babesa eman nahi genioke. Bozketara pasako gea. Aldeko botuak, aho batez onartu da. 10. puntua, galderak eta eskaerak. Ez da xerregu, ez da eskaera bat ere. Gogo eta bat baizik, Venezuelan egun daukagun egoera dela kausa, ez da. Gu herriak Euskal Herria Venezuelarekin aspaldi izan ditu harremanak ez bakarrik Bolivar askatzailea Euskal Jatorrikoa zelako, Gerra Zibilen ondoren jundako milaka iesian jundako milaka euskaldunak ordozkagu, geroare jundakoak edo 20. hamarkadako krisi larri hartan ere ara lanbila jundako ehunka edo milaka euskaldunak egon ziren, ez? Kezkatzen gaitu, nolabait nazioarteko harremanetan oiaren legea nagusitzen den garai honetan, Monroe doktrina berpiztena den garai honetan, herritarren gainetik kanpo eragile batzuk ultimatun eta mehatxun bidez herri baten etorkizuna mugatu nahi izana. Garbi dago Venezuelan legitimitate borroka badagoela, bi legitimitate arteko borroka, biak demokratikoki aukeratutako legitimitateak bide batez, eta bi legitimitate horien arteko gatazka elkarrizketaren bidez bakarrik lorritekela uste dugu. Bestela, horren sufrimendua eta horren ondorioak herritarrek jasango dute, eta ondorioak ez dira ez onak, eta ez da positiboak izango beraz dei egiten diegu, bi partei eta kanpoan dauzkaten nazioarteko apoio hoiei, guztezatela oialaren legea nazioarteko erramenetan, lurpera ezatela betirako Monroen rotina, eta bideak intzatela Venezuelan dauden bi legitimitate horien arteko gatazka konpontzen, bidea jartzen eta eztabaida zintzoa gurtatzen. Gabon, ni erderaz izango dut. Hace ya 7 meses que hicimos aquí nuestra última intervención y venimos
otras cosas, a comentar, a hacer un resumen de cuál es la situación sanitaria en Tolosaldea, cuál ha sido la situación sanitaria en Tolosaldea y cuál es la situación sanitaria en Tolosaldea en el momento actual. Desde nuestro punto de vista, siempre ponemos nuestro punto de vista, y el punto de vista de una cuanta parte de la población, la situación es lamentable, sigue siendo lamentable. Como dijimos en el último pleno, el tema del convenio con la Clínica de la Asunción se está convirtiendo en una novela negra con series distintas, o sea, con sesiones distintas. Entonces, el anterior capítulo, el de los traumatólogos, había solo un traumatólogo y medio en vez de haber 6 traumatólogos y medio. El tema ha mejorado, no tiene la misma gravedad, pero todavía solo hay 4 traumatólogos y medio de los 6 traumatólogos y medio. El siguiente capítulo son los anestesistas, los médicos rehabilitadores. En los médicos rehabilitadores, de haber 3 rehabilitadores, ahora resulta que hay solo 1 y probablemente, según información, eso se va a quedar en nada. O sea, no vamos a tener rehabilitadores. Nos hemos quedado sin hematólogo. Los otorrinos, se han marchado algunos de los otorrinos y está funcionando la cosa en precario. Oftalmólogo se va a jubilar 1. El urólogo está a punto de jubilarse. O sea, la situación es absolutamente deficiente desde nuestro punto de vista. Esta es la historia de nunca acabar, la serie negra de nunca acabar. Va a tener capítulos uno detrás de otro porque esta clínica tiene, como dijimos la vez pasada, un talón de Aquiles, que es que necesita vamos a tener especialistas, de los cuales hay pocos, pero encima quiere especialistas baratos y especialistas que se sometan a las condiciones que no les... Esto nunca se va a acabar y esto va a ser el problema habitual con esta clínica. Eso era la parte de la situación de cómo está. Y otra parte de la información es, nosotros desde hace ya tiempo, desde hace pues prácticamente igual 20 meses, venimos solicitando, nosotros estamos dando una información que resulta que por parte de la alcaldía se nos está comentando que vosotros recibís otra información por parte de la dirección de la OSI y demás. La primera discrepancia que tuvimos fue el tema de qué estaba ocurriendo con el convenio anterior y la diferencia entre el convenio anterior y el convenio actual de número de actividades que se hacían, lo que se pagaba cada actividad. En aquel momento se nos dijo que desde luego que era una cosa que no estaba nada clara, que había una irregularidad y se nos iba a dar la solución, pero no se nos dio. En el anterior pleno que estuvimos también había una discrepancia entre la información que vosotros manejabais y la información que manejamos nosotros, con el tema de que decíamos nosotros nuestra lógica y la lógica del sentido común de todo el mundo. Cómo resulta que con un traumatólogo y medio pueden estar informando desde la OSI de Tolosaldea que tenemos una de las mejores OSIs de toda la comarca. No cuajaba y nosotros queríamos eso de alguna forma contraponerlo con esto, pero desde la OSI Tolosaldea se decidió que esa información no se iba a contraponer, que no se iba a oír a otra parte y la cosa se quedó ahí. En la última reunión que se hizo, la reunión abierta que se hizo para hablar del tema de la atención sanitaria, hubo un momento que por parte de partidos políticos, sindicatos y demás, se propuso la realización de una mesa para realmente ver a ver cuál era la información verdadera, para que una mesa en la que todo el mundo que tuviese información pudiese contraponerlo y que de alguna forma pudiésemos sacar unas conclusiones o una información clara que poder, de una forma unitaria, desde este ayuntamiento y el resto de ayuntamientos, poderlo presentar en la CUA. Desde el primer momento, PNV declinó su participación en la mesa de trabajo y el PSOE inicialmente lo aceptó y después también lo declinó.
El resto de partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales y demás, hemos seguido trabajando el tema y nos hemos encontrado con otra nueva información que, entre otras cosas, hemos venido a invitaros para que el día 9 de febrero vamos a hacer una asamblea en la que vamos a exponer esa información que tenemos. La información que tenemos es que a Tolosaldea, en los últimos 35 años le ha llegado bastante menos dinero de lo que ha llegado al resto de comarcas en los últimos 35 años a una media del resto de comarcas. Nosotros lo establecemos más o menos un cómputo de un mínimo de 120 millones de euros de menos ha llegado aquí. Inicialmente, entre otras cosas, es porque nosotros no tenemos un hospital comarcal público de gestión pública que tienen el resto de comarcas. El segundo es que no se ha gastado en nada en rehabilitar un hospital público que no había. Con el personal ha habido unas deficiencias importantes. Pero la información nueva que tenemos es que hemos comparado en los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca, en los presupuestos en la relación con sanidad, y resulta que Tolosaldea recibe un mínimo de 10 millones de euros menos al año que la media del resto de comarcas. Eso supone que en los 7 años que lleva de vigencia este convenio hemos recibido 70 millones de euros menos, fijo, más lo que vale un hospital, más lo que vale un mantenimiento del hospital, más lo que vale un personal de hospital. O sea, lo de los 120 millones de euros menos, está claro que es, que lo podéis, si queréis, podéis venir, bueno, no es que si queréis, os invitamos para contrarrestar la información a la asamblea que vamos a presentar el día que viene. El tema es, y eso es lo importante, es que cuando contraponéis vuestra información, vuestra fuente de información, que decís, nosotros tenemos otra fuente de información, que es el Gobierno vasco, en el que nos dicen que la información que vosotros estáis dando de la calidad de atención que se está dando no es así. Pero es que resulta que ahora nos encontramos que esa fuente de información es juez y es parte. Está interesada en mantener esa distinta calidad de atención, esa distinta situación entre nuestra comarca y el resto. No es muy fiable esa fuente de información. Y el día que viene lo podéis montar. El día pasado también nos comentabais que el tema sanitario no correspondía al Ayuntamiento de Tolosa. No corresponderá el tema sanitario de decidir la política sanitaria, pero al Ayuntamiento de Tolosa le corresponde defender que la calidad de atención que reciben los ciudadanos de Tolosa sea absolutamente igual que la que reciben el resto de ciudadanos del resto de comunidades. Y eso es lo que estamos reclamando nosotros. Y con 120 millones de euros en los últimos 35 años, sin ninguna duda, en esta comarca la atención sanitaria, sin ninguna duda, es peor que la de esto, como en cada una de las casas, de nuestras casas, si recibimos todo ese dinero de menos, la calidad de vida que hagamos será bastante menor. Bueno, el tema es que venimos a invitaros a la próxima asamblea que vamos a hacer el próximo día. Podéis aportar la información que queráis y la información está en los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca del año 17, que son muy similares a los 16 y muy similares a los anteriores. Eso, quedáis invitados. ¿De acuerdo? Buenos días, buenas noches. Eskerrik asko entuteagatik. Bai, eskerrik asko zuri, Javi, bakarrik puntualizazio bat, eta esan ofizialak dian datuak ez ditutela zertan zalantzan jarri behar, eskumena daukanak ematen ditula datuak, eta inkluso egin genduela zuen datu horiek kontrastatzeko Tolosaldeko osi arduradunarekin alkatetzan bilera bat, eta desadostasuna zuen artean bilera hortan ere etzaren garbi gelditzen, eta datuak objektiboak dira, numeroak hotzak dira. Beste zerbait, beste norbaitek? A ver, quería presentar aquí a un señor
que es un paciente de la Asunción. Está aquí a mi izquierda, Luciano Goñi. Este señor tiene artrosis degenerativa. En la clínica de la Asunción, a primeros de enero, en el ambulatorio, pero luego sí, bien. Entonces, le han dado 6 meses para que suba a la clínica de la Asunción. Bueno, tampoco saben seguro. Le han dicho que si quiere, con un mes, en un mes le podían dar en Andoain. Este señor se ha ido a Andoain, tiene problemas de movilidad. Este señor ha ido hoy, esta mañana, a Andoain y le han dicho: el paciente no sabe por qué le mandan a estas consultas. Este señor le andan como una pelota de ping-pong. ¿Qué es reumatología? Entonces creo que la culpa no es mía, ¿no? Será de la inspección, que me dicen que puedo ir al ambulatorio y les dije que tengo artrosis degenerativa. Yo no sabía que era artrosis, o sea, reuma. Y luego no me digáis a mí que esto está bien, la seguridad social, porque no. Y la Asunción, peor. Que yo tenga que ir a las 7 de la mañana, y a las 8:30 coger el autobús y me trate como no me ha mirado ni a la cara. Y luego me hace levantar los brazos así y me dice: oye, no hagas así. Se ponen a poner así unas notitas, lo que habéis visto ahí. No creo que es lógico que se haga eso con nadie. No, pero este es un caso, pero hay un montón de casos. Es que hay un montón de casos. Y os voy a explicar uno de ellos. Al que le ha pasado no ha querido venir a dar la cara aquí porque tienen miedo. Es que tiene miedo la gente. Yo no sé de qué tienen miedo, porque más miedo tengo yo subir a la Asunción y que le hagan lo que le ha pasado en urgencias a una señora. Se cayó. Subió a urgencias a la Asunción. No sé qué médico le vio. ¿Qué le pasa a usted? Pues se me ha caído, tengo el brazo, el codo. Le vendan, le hacen un vendaje y le dicen: bueno, vaya usted a casa que ya le avisaremos. Un día, 2 días, al segundo día tenía unos dolores terribles, le dijo que tomaría unos calmantes, ni con calmantes ni con nada, claro. Resulta que, vale, sube, le mandan a casa, pero no le llamaron. El marido, cabreadísimo, cogió y se la llevó a Donosti, al hospital Donosti de San Sebastián. Entran y le dicen: ¿qué tiene usted? Pues mire, me he caído, tengo aquí vendado. Pero ¿cómo? ¿Y qué es lo que tiene usted? Pues nada, me he caído y aquí es lo que me han hecho. ¿Y ya le han sacado usted placa? Ni placa ni nada. Espere un momento ahí, que viene el médico, viene el traumatólogo, que es lo que tenían que haber hecho en la Asunción, porque en urgencias no hay un traumatólogo, ni, como he dicho Javi, ni hay un traumatólogo, ni hay un cardiólogo, ni hay Cristo que lo fundó. Ahí no hay nada. Y como estos casos hay un montón, pero tienen miedo de dar la cara. La gente tiene miedo de dar la cara. Yo no sé qué miedo tienen. Porque que subas arriba y que te vean el brazo, pues un día nos pueden vendar la cabeza. En vez del brazo, la cabeza. Y así sucesivamente. Bai, besterik... Bai, no, solo deciros que claro, en el pleno no podemos comentar los casos personales uno a uno cada uno. Si queréis podemos quedar luego, no tengo ningún problema, pero vamos a terminar el pleno porque se va a alargar demasiado. Si alguien quiere decir cualquier otra pregunta o cualquier otro comentario, no hay ningún problema, pero no se pueden comentar casos personales uno a uno porque no acabaríamos nunca, ¿no? Es que esto es drama, sí, sí. ¿Qué pasa? Bueno, un
un poquito por alusión. Luciano, sí. Sí, Luciano, sí. Escúchame, Luciano. Ya. Luciano, si te parece, me dejas tu número de teléfono, quedamos un día y hablamos de tu caso, si quieres, en concreto, ¿eh? Si te parece, ¿eh? Vale. Por eso, no te preocupes. Vale. Bueno. Bueno. Atxaldeon, bueno, voy a ser un poquito breve por alusión, ¿eh? La clínica ni somos tan malos ni somos tan buenos como proclaman. Hace muy poco, voy a hablar simplemente 10 minutitos, o 5, más breves, 5 minutitos a poder ser. En una reciente presentación que va a producirse mañana también en el Topic de la Fundación Asunción, me comentaba el director médico que en el 2018 la Clínica de la Asunción había conseguido dentro de la OSI pues uno de los, como la mejor entidad dentro de la OSI. Y yo le comenté que tampoco se lo creyera. Soy trabajadora. El problema de la sanidad no es solo de Tolosa en sí ni de la clínica, es una deficiencia generalizada y más acentuada en Tolosa, porque en ningún momento se han preocupado de conseguir una fidelidad de trabajadores y de trabajadores con usuarios o usuarios con trabajadores. Aquí hemos prestado personalmente, casi todos los trabajadores damos bastante el callo porque se trabaje lo más profesionalmente posible, pero se hace y se sigue haciendo en unas condiciones precarias. Tienen razón en unas cosas, y sí es verdad que se veía venir la falta de profesionales, y se ve venir, y aquí se acentúa, porque siempre ha sido de una manera muy sangrante el cómo se mantiene la sanidad y sobre todo la clínica, cómo se ha dado cobertura a una comarca a través de un hospital que nunca ha sido hospital comarcal, que los trabajadores facultativos tienen que asumir o que eres un mercenario y trabajar exclusivamente por dinero y ver aumentar, yo he visto aumentar las consultas de 20, 25 pacientes a 35. Parece que no es nada, pero sí lo es, y no repercute en la mejora. Nos venden que es un mejor trato al usuario. Bueno, pues que no nos engañen, no se trata mejor al usuario. Podemos poner más corazón, pero no el mejor trato. Es verdad que existe una deficiencia en otorrinos y, de hecho, en fines de semana no existen otorrinos. Es verdad que se están yendo los oftalmólogos. Es verdad que una hematóloga aguantó 12 años lo impredecible y la siguiente que le sustituyó unos 3 meses, un poquito más, pero no ha llegado al año. Y los problemas de hematología que se trasladan a la RESI, eso que siempre nos dicen, bueno, oyes, pueden cerrar la clínica en cualquier momento y Donosti nos da cobertura. Mentira, porque en una simple crisis de epidemia no da cobertura. Hospital Donosti está abarrotado. Te pueden ver de manera puntual, pero luego te ven y te vuelven a remitir a la clínica. Oftalmología de capa caída, otorrino de capa caída, y la hematóloga allí resuelven los problemas. Siempre dicen, tenéis que tener hematólogos, y ellos dicen, sí, dentro de nada, 15 días, el día 15 de enero. Bueno, estamos a 29, no hay hematólogos, y ya te digo yo que no lo hay. Y como eso, un montón de cosas. Nos pueden vestir la cara muy bien, pero seguimos teniendo un problema de base, y es que el mercadeo nos sirve para la mejor sanidad. Por favor, intentad defender un hospital público, que nosotros también estamos peleando por ser un hospital público. Puede que se consiga o no. Otra puntuación.
el Hospital Donosti ha asumido de alguna manera el oncológico. No se ha publificado el oncológico ni se ha conseguido que los pacientes los asuma Osakidetza en su totalidad. Preguntad a los médicos que tienen que hacer ahora las guardias y que le dicen pasa consulta en un lado y en otro, cuando tengan las guardias de 24 horas, ¿cómo van a hacer para estar del oncológico al Hospital Donosti? Que es que se están haciendo muchas cosas, pero la cabeza, desde luego, no lo llevan la cabeza igual no la tienen los que están gestionando. Seguimos teniendo una sanidad un poco beresi, pero aparte de lo de Donosti, yo sigo diciendo, me voy a pelear por mi comarca en la que trabajo. Creo que seguís teniendo que tener las armas preparadas y el defender la sanidad pública. Nada más. Gracias. En este panorama, a ver dónde vamos. Y ella no tiene la culpa, porque son grandes profesionales. Vale, bueno, besteik ez balima da, Zintxe, amaituta emango dugu pleno. nik aipamen txiki bat, bai. Silvana. Ez, nik aipamen txiki bat bakarrik ez. Jo, nik uste, komarka hontako egoera oso sangrantea dela aspalditik ez. Eta nik entzuten den bakoitzean udaletxe honi esaten, eske ez daukagu, eske ez da gure gaia, eske hau lakuatik eramaten da, eske ez daukagu kompetentziarik. Jo, Cristian, hau zuretza da, bereziki. Eibarren 2 ospital, 2. Mendaron bat, eta orain Eibarren beste 2. Ez dakit, igual berde guzobeko alkate bat, Eibarkoak 2 ospitale, eta guk bat eta daukagun bezala. Eske nik uste dut, seriotasun politiko pixka bat behar dela, gai honi ja behingoz heltzeko, noiz arte egongo gera horrela. Soek badauka kapazitatea Eibarren eta Tolosan ez? Zer pasatzen ari da? Bai, bueno, nik pixka bat beti komentatzen dugu, baina azpimarratzeagatik udal honek beti osasun arreta zerbitzua gutxinez beste eskualdean herritarren parekoa izatea bermatua izan dadila horren gainean egon gehala etengabe, inoiz baino bilera gehiago egon dirala Jaurlaritzan Ospital Asuntzioneko kontuarekin egia esan legealdi honetan baita egoera bereziak pasa direlako, langileen egoeragatik eta grebagatik eta hitzarmenarako akordioek etzalako iristen, osiko arduradunekin etengabean egin direla bilerak, ez beste legealdietan ez bezala, topako mugimenduak eskatu bakoitzeko bilerakin dira, inkluso bilera iriki bat egintzala egoeraren berri emateko eta zeuden iritzi guztiak plazaratzeko askatasun osoz, eta bide horretan jarraituko degula, eta iruditzen zait Silvana osasunan kontula ez dela merkadeo bat. Ez Eibar, ez alderdi sozialistak, ez da plangintza bat, serioa, nik uste dut Jaurlaritzak egiten ari dena, eta egia da, Tolosaldean balima dago gabezi bat, bete inbarko dela, eta hori da guk han eskatzen duguna. Eta mila esker da nahi etortzeatik, eta urrungo bat arte. Tarte hau Tolosako udalak babestu du.